radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatanu itariki 29 z'ukwezi k'umunani muri 2025. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe impunzi ku isi Filippo Grandi ari mu rugendo mu karere k'ibiyaga binini aho yageze muri Kongo Kinshasa imbere yo kuja mu Rwanda no mu buseruko bwa Kongo. Ahavuye zimwe mu mpunzi babonaniye mu ikambi ya Nkamira zimubwira ico zifuza. Ikifuzo twamusaba tugasubira iwacu tubonye umutekano muzima. Ikintu cyanadukuyeyo kereka kivuyeyo. Twavanyweyo n'aba FDLR n'abazarendo. Abanyagihugu baba muri teritori ya Minembwe bavuga yuko bugarijwe n'ingaruka z'intambara ziri hagati y'umugwi twigwaneho n'igisirikare ca leta nabo bifatanije. Abacuraranzi b'abarundi bagize umwuga kuririmba bavuga yuko bifuza kuronsa ibitabo vy'inzira by'abanyacubahiro mu Burundi mu nzira yo koroherezwa iyo bashaka kuja hanze y'igihugu. Waruzi yuko uretse ikibazo umuntu aba yaravukanye hariho izindi mpamvu zituma abana bagira ibibazo by'amaso bituma bambikwa amarori bakiri bato? Ibi bintu byateye abana bibera mu nzu, afashe telefoni, afite computer, ubuzima bwe bwose ibintu bye byose abirebera hafi, ijisho rikamenyera kureba ibya hafi bikamuviramo myope cyangwa short sight. Idonido ni muri baza muganga y'uno munsi tubafitiye n'amakuru y'inkino. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Mubanze ariko mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikizwa na Prudence Ngiyumva. Leta zunze ubumwe za Amerika iravuga ko yahagaritse cyangwa ikangira abategetsi bose ba Palestine impushya zo kwinjira mu gihugu zizwi nka visa. Bikozwe mbere y'inama rusange y'umuryango w'abibumbye, ibihugu byinshi byitezwemo kwemera Palestine nka leta. Bisobanuye ko umuyobozi ukuriye ubutegetsi bwa Palestine Mahmoud Abbas atazemererwa kuvuga imbwirwaruhame ye nk'uko bisanzwe ari ku cyicaro cya Loni i New York. Amerika yavuze ko ibi biri mu nyungu z'umutekano wayo. Abanyapalestine basanzwe bari mu butumwa bwa Loni ariko bo ntibarebwa n'iki cyemezo. Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, Malta na Australia byatangaje ko biteganya imigambi yo kwemera Palestine nka leta yigenga kubera ibikorwa bya Israeli muri Gaza. Hagati aho Turukiya yatangaje ko yahagaritse imigenderanire yose yayo ifitanye na Israeli mu rwego rw'ubucuruzi birimo no gufunga ikirere cyayo ku ndege za Israeli no kubuza ubwato bwa Turukiya kunyura mu byambo bya Israeli. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Turukiya yashinje Israeli kwerekana inyifato ya leta y'iterabwoba no gutera inkeke zo kujegeza ituze mu karere. Mu gihe umubano urushaho kumera nabi hagati y'ibi bihugu byombi kubera ikibazo cya Gaza. Muri iki cyumweru Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yatangaje ko ubwicanyi bwakorewe abanyarumeniya n'ingoma y'Abaottomani mu ntambara ya mbere y'isi yose bwari jenoside, ibintu Turukiya ihakana yivuye inyuma. Guverinoma ya Espagne yatangaje ibihe by'amategeko adasanzwe ku kibazo cy'abimukira mu birwa bya Canary no ku butaka bwa Espagne mu majyaruguru ya Afurika y'amajyaruguru, Ceuta ndetse na Melilla. Abategetsi bavuze ko iki cyemezo kizizeza uburenganzira bw'abana b'abimukira batari kumwe n'ababyeyi, binatume haboneka ubufasha buboneye bukenewe bwo kubafasha. Inkuru ya Dani Abahad mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Iri tegeko ridasanzwe riraba abimukira ritandukanye n'ayandi yatangajwe nk'akarorero mu Bugiriki. Ntiritewe nuko hashitse igitigiri cy'umurengera cy'abimukira. Gushika ubu muri uno mwaka mu mazinga ya Canary hashitse abimukira bake cyane ugereranije n'igihe nk'iki umwaka uheze, ariko naho biruko abamaze gushika bararenga ibihumbi 12. Ariko mu bigo vyaho vyakira abo bimukira hamwe no muri Ceuta na Melilla
nta bushobozi bukwiye buhari bwo kuronsa uburaro abana badaherekejwe n'umuntu akuze bahashitse. Ubushikiranganje bugiye gwaruka buriko buriga ku mugambi wo kwimurira ibihumbi vy'abana nk'abo mu bice bimwe vya Espagne ku mugabane wa Buraya. Umunyapolitiki utavuga rumwe na leta muri Thailand Anutine Charnavukharuk yavuze ko yakusanyije amajwi akenewe mu yandi mashyaka kugira ngo ashinge guverinoma. Ni nyuma y'amasaha make urukiko rureba ibibazo by'itegeko nshinga rwanzuriye ko minisitiri w'intebe agomba kuva ku butegetsi. Madamu Paetongtarn Shinawatra yakuwe ku butegetsi kubera uburyo yitwaye ku kibazo cy'intonganya z'umupaka wa Cambodia. Ni umukuru wa guverinoma wa kabiri wirukanywe ku butegetsi n'urukiko rukomeye mu gihe cy'amezi 13. Ibintu byateye igihugu kujya mu manga y'ibibazo bya politike. Ishyaka rya bwana Anutin riravuga ko ryageze ku masezerano n'irindi rikomeye ryari ryarabujijwe kujya ku butegetsi kabone n'ubwo nyamara ryari ryaratsinze amatora aheruka. Aya ni amakuru ya BBC. Guverinoma ya Punjab iravuga ko yatangije ibikorwa by'ubutabazi bikomeye ku buryo butigeze buboneka mu myaka myinshi ishize. Ni mu gihe abantu barenga miliyoni bagizweho ingaruka n'imyuzure mu ntara ituwe kurusha izindi muri Pakistan. Kugeza ubu abaturage babarirwa mu bihumbi magana bamaze gutabarwa. Abantu bagera kuri 800 bishwe n'imyuzure mu gihe kuva mu gihugu kuva imyuzure ikaze yatewe n'imvura yatangira mu kwezi kwa gatandatu. Inkuru ya Azadeh Moshiri uri Lahore muri Pakistan murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Mwijoro uduce two muri Lahore umujyi wa kabiri wa Pakistan twibasiwe n'umwuzure ndetse n'utundi tugera kuri 17 two mu mujyi wa Punjab. Abatabazi barakora urujya n'uruza ku mugezi wa Ravi mu rwego rwo gutabara abakiriyo, ariko ibihumbi bamaze kugezwa aho bacumbika. Mu gusubirayo benshi bazasanga amazu n'ibyabo byarangiritse. Guverinoma yiyemeje gutanga inkunga y'amafaranga ku bayakeneye, naho abashinzwe gukumira ibiza baraburira ko ikibazo kitararangira. Perezida Donald Trump yahagaritse uburinzi bwa Kamala Harris wahoze ari visi perezida watsinzwe amatora ya perezida mu mwaka ushize wa 2024. Uburinzi bwe buzarangira kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Ubusanzwe aba visi perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango yabo bahabwa amezi 6 y'uburinzi butangwa na leta nyuma yo kuva ku butegetsi, ariko Perezida Biden yari yarahaye Madamu Harris uburinzi bw'umwaka. Kubura ubu burinzi rero butangwa na guverinoma bibaye habura ukwezi kumwe ngo Madamu Harris atangire ingendo zamamaza igitabo cye aheruka kwandika. Florentine urakoze. Prudence ngiyumva kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze. Umukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi Filippo Grandi yasabye impande zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiyumvira ku kaga impunzi zirimo bakihutira kugera ku masezerano yo guhagarika intambara. Ibi yabivuze aho yagendera ikambi y'agateganyo ya Nkamira yakira mu kiringo gitoyi abanyekongo bahunga intambara zibandanya mu seruko bw'ico gihugu. Avuye Nkamira mu gitondo cuno munsi, umukuru wa HCR yerekeje mu muji wa Goma aho yagiye guhura n'abayobozi ba AFC M23. Akiri ngaho mu Rwanda yabonanye rero n'impunzi ziri muri iyo kambi ya Nkamira. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa yakurikiye urugendo rwiwe. Mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira muri iki gitondo, ubwo abanyekongo bahunze intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu bakiraga umukuru w'ishami rya Loni ryita ku mpunzi Filippo Grandi. Ni uruzinduko uyu muyobozi agirira mu karere k'ibiyaga bigari areba ikibazo cy'impunzi ziganjemo izikomoka mu gihugu cya Kongo. Iyi nkambi y'agateganyo yasuye muri iki gitondo icumbikiye impunzi 396 bategereje kwimurirwa mu nkambi ya Mahama. Benshi mu bari muri iyi nkambi y'agateganyo bambwiye ko bayimazemo imyaka isaga 3 ngo barifuza gutaha, ariko bagatinya umutekano muke wabakuye mu byabo. Uyu mubyeyi yaratuye ahitwa Nyamitaba. Icyifuzo twamusaba tugasubira iwacu tubonye umutekano muzima. Ikintu cyanadukuyeyo kereka kivuyeyo, twavanyweyo n'aba FDLR n'abazarendo. Ubwo bamaze bavuyeyo
ubwo iwacu hatekana tugasubirayo wenda iyi nzara y'inanga tukayikira. icyifuzo cyo gutaha n'impungenge z'umutekano utaragaruka nibyo bose bahurizaho, ndetse ni nabwo butumwa bahaye umukuru w'ishami rya Loni Filippo Grandi wabasuye ubwo yavuganaga n'abanyamakuru muri iyi nkambi ya Nkamira. Filippo Grandi yavuze ko yumva akababaro k'izi mpunzi, nawe avuga ko umutekano ari ugomba kubanziriza itahurwa ry'izi mpunzi, akavuga ko afite icyizere mu biganiro by'amahoro biriho hagati y'impande zihanganye. So I'm here on a visit to the region following the Washington. Ndi hano mu rwego rw'uruzinduko ngira mu karere rukurikira amasezerano ya Washington n'aya Doha, kuko yombi avuga ku mpunzi kandi izi mpunzi zikomoka ku bushyamirane mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo mbwira guverinoma ya Kongo n'u Rwanda nuko amasezerano y'amahoro ari inzira itoroshye. Turifuza ko impunzi zatahuka, ariko izo twaganiriye zose zambwiye ko ziteguye gusubira iwabo mu gihe amahoro yabagarutse. Ni ngombwa ko dufasha Kongo, ariko n'u Rwanda rukabigiramo uruhare mu kugarura ituze muri kariya gace k'igihugu kugira ngo abantu bashobore gutahuka, kuko ituze ritabonetse ntibazataha. If there is no stability, people will not go back, that's for sure. Mbere yo kuza mu Rwanda, umukuru wa HCR yabanje i Kinshasa, avuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi kandi ko bamubwiye ko bakeneye ko umutekano ugaruka. Nyuma ya Nkamira, umukuru wa HCR yerekeje mu mujyi wa Goma, aho agiye kuganira n'abayobozi b'umutwe wa M23 mu gihe bagitegereje ko amahoro aboneka. Ikibazo cy'inzara gikomeje kuvugwa mu nkambi zicumbikiye abo banyekongo. Filippo Grandi agasaba amahanga kugira icyo akora kuri iki kibazo giteye inkeke. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu nkambi ya Nkamira. Tukivuga kuri ico kibazo c'umutekano mu buseruko bwa Kongo, abanyagihugu baba muri teritwari ya Minembwe bavuga yuko bugarijwe n'ingaruka z'intambara hagati y'impande zihanganye, aho igisirikare cy'igihugu nabo bafatanije bariko bagerageza nk'uko abo banyagihugu babivuga guhakura umugwi wiyita Twigwaneho. Ibitero vya drone vyo mw'ijoro ry'ejo muri iyo misozi ya Minembwe byahitanye ubuzima bw'abantu 4 nk'uko navyiganiwe n'umwe mu banyagihugu baho arongoye serire ya Minembwe muri societe civile yo muri ako karere. Santos Mufashi avuga yuko ivyo bitero bimaze iminsi bituma abariko barashaka kugaruka mu ngo zabo basubira guhunga. Nabanje kumubaza ingena mu Minembwe hazindutse hameze. Haramutse imirwano ikunze guturuka ku nkengero zahitwa Mukoko, Nyaruhinga. Ubu niho hiriwe imirwano mu nkengero za Minembwe uyu munsi. Aho Mukoko na Nyaruhinda n'ahantu hasanzwe hari imihana y'abantu, hari amavirage hameze gute? Uza amakuru ya Minembwe ko hahoze hari FRDC na Mayimayi zihorazitera, noneho MRDP Twirwane wiza kuyitsimbura bagashira ibirindiro zabo inyuma, noneho bakongera bakagaruka FRDC na Mayimayi na FDLR uko bagiye babana uko bakorana, kuko Minembwe bamukanogo abanyaminembwe ntibamanuka ngo baje ku muhanda urarafizi, noneho bakazamuka baza gutera aho nanone ku nkengero bagaharwanira n'abasirikari, ariko n'abaturage. Hari abaturage bari ku mihana ya za Gakenke, za Muriza, za Kwimiko, nanone bikabagiraho ingaruka kuko amasasu ari n'amabomba aterwa adafite destination. None abo banyagihugu bari za Nyaruhinda n'ahandi mwatubwiye mu micungararo bamerewe gutubu tuvugana? Abanyagihugu bamerewe nabi, kuva mbere kuko bafungiwe amayira yose kuva na FRDC kibaha kugeza n'ubundi izo ntambara zonyine siyo ngaruka. Ubu bafungiwe ibintu, nta soko bagira, nta munyu bagira, nta sabune bagira, biragoye ubuzima bwaha sinokubwira. Byageraho rero bakongera aho babona barekeye nayo mahoro bakongera bakagaruka bazanye ibitero batera amabombe akagwa mu mihana y'abaturage, niko agenda yangiriza ibikorwa remezo ikomporaho riguye. Kugeza ejo bundi ibitero zari bisa n'izari zarahagaze gatoya mu minsi ishize, barongera bagaba ibitero za Rugezi ubu ngubu abaturage bari batangiye gusubirayo kuko bafite y'inkabo abanyamurenge n'aborozi. Nanone ejo bundi baratera mu minsi 27 kuwa gatatu guhera mu rukerera batera Twirwaneho. Nanone kuriya gutera Twirwaneho bikagira ingaruka kuri abaturage bashakaga gusubira mu zabo bakongera bagahunga. None abo bahunga bajahe? Aza mu Minembwe nyine ndahandi boja
mbese Minembwe nuko mutayizi mwebwe ni akantu kari encerclé bakagaruka ino mu baturage niho hacuba amazu atarahiye ubu uvuye hakurya za Rugezi ubugeze za Kabingo mbese Rugezi abaturage bari batarongera gusubirayo bose hari abungeri bafite inka kuko ubu ni muci kubera ko hariyo twirwaneho bakaja kuragirayo nibo babo basuye kongera guhunga bavuye ngiyo ariko nanone abasirikari bo batwirwaneho baracariye. BBC gahoza miryango ibashikanye ku isaha imwe buri minota 15 mu karere k'ibiyaga binini mu kanya turaja mu Burundi. Abaririmbyi b'abarundi barasaba leta kubaha agaciro mu kubaronsa ibitabo by'inzira by'abanyecubahiro kugira ngo aho baja hanze bubahwe kandi boroherezwe mu mwuga wabo. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu baririmbyi b'abarundi Emmanuel Keza Senga batazira GK arangurira akazi kiwe ku mugabane wa Buraya aho akaba yabivuze ari mu Burundi gusohora urukurikirane rw'indirimbo yise Urukundo. Yavyiganiye Patrick Waso. Mama oh mama. Uwo ni Emmanuel GK Keza Nsenga umuririmbyi wo mu Burundi amaze imyaka irenga 200 ku mugabane wa Buraya. Yaje Burundi kwiyereka abakunzi b'umuziki ndundi abazaniye urukurikirane rw'iyo rwa mbere yise Urukundo. Njambere ndabazaniye message y'urukundo kuko indirimbo ndiko ndakora nga mu Burundi ni indirimbo zerekanye n'urukundo. Hanyuma no guhura n'aba artiste Barundi kugira ngo twagure ni commentaire ndonka mu bantu cyangwa mu Barundi batubwira ngo mwe abantu bakera ngo indirimbo mwavuza cyangwa mwandika wasanga ari indirimbo zifise akanovera zifise icyo zihanure icyo zivuze. Twebwe urumva ko generation yacu ibyo twasize babikunze abarundi bakivyumviriza ifoko namwe rero mukora ikintu kugira ngo abarundi na generation izokurikira nyuma yanyu izobandanize ngaho. Kuri we gwicara uno munsi abikesha nyakwigendera Jean Christophe Matata. Mu buzima bwanje bwose niwe yandeze anyigisha ibintu byinshi, anyigisha umwuga, anyigisha indero, anyigisha gukunda abantu, kubaha abantu. Urumva ko n'umuntu akomeye kuri jewe. Icyo mwibukira ko ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu citwa ngo kumpa destin, kumpa inzira y'ubuzima, kunshira inzira. Ibyo bintu ni ibintu yampaye bikomeye mu buzima bwanje kandi ndabigenderako. Uwo muririmbyi ngo aririmba mu njana ya rumba kuko abarundi bakunda indirimbo z'abakongomani kandi ko we ashaka gutanga ubutumwa bw'urukundo. Nina yambwira utararonka amakuyu urukundo akubitwa mu nzira nyinshi akumvwa bitandukanye mama Muziki Kongo barahita manga mu Burundi cyane kandi na cyane ko urumva ko muziki w'ikinye Kongo ufise ikintu present. Jero nabone bo pourquoi pas kono bikora ariko nkabikora à la burundaise ikitwa rumba à la burundaise. Abantu bazokunda ko nabasubije aho bari kera kandi urumva rero na message rero iri muri message nziza, message y'urukundo. Emmanuel GK Keza Nsenga ni imvukira ya zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura akaba yarafashije abaririmbyi batari bake mu kubavugiriza ingoma mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania, Zambia, Kenya imbere yuko ashika muri Denmark. Patrick Waso, i Bujumbura. Bageze gukunda birasaza Arakoze Patrick Waso n'uwo muririmbyi baganira. Tuve mu muziki rero tuje mu nkino duhikaze Ive Bucana. Mwireho neza abakunzi b'imikino ayuyu munsi nyahere mu mikino ya CHAN, umukino wa nyuma w'iki gikombe cya Afrika cy'abakinnyi bakina muri shampiyona z'imbere mu gihugu uteganyijwe ku cyumweru ukazahuza ikipe ya Madagascar na Maroc. Uwo mukino uzabera ku kibuga cya Kasarani mu mujyi wa Kenya Nairobi. Iyi mikino imaze ukwezi kose yakiniwe mu bihugu bya Kenya, Tanzania na Uganda nk'ibihugu n'ubundi bizakira igikombe cya Afrika mu mwaka wa 2027. Ku mugabane w'Uburayi inkuru ivugwa cyane ni y'umutoza Jose Mourinho wirukanywe n'ikipe ya Fenerbahce nyuma y'umwaka urenga yitoza. Ni nyuma y'iminsi 2 gusa iyi kipe yo muri Turukiya isezerewe na Benfica yo muri Portugal mu ijonjora rya Champions League.
mu itangazo ry'iyo kipe Fenerbahce yavuze ko Mourinho w'imyaka 62 yatandukanye n'iyi kipe mbere yo kumushimira kubw'imbaraga ze kandi bamwifuriza ibyiza. Nyuma umuyobozi w'iyi kipe yabwiye BBC ko yirukanywe. Mourinho wayoboye amakipe 10 arimo Chelsea, Manchester United na Tottenham yahesheje Fenerbahce umwanya wa kabiri muri shampiyona mu mwaka yaratangiye kuyitoza, ariko igihe gito gusa yamaze ayitoza cyaranzwe no gushyamirana. Galatasaray ifite igikombe cya shampiyona yavuze ko izatwara Mourinho mu rukiko nyuma yo kumushinja ko yavuze amagambo y'ivangura nyuma yo kunganya ubusa ku busa mu kwezi kwa kabiri. Mourinho yahakanye ibyo Galatasaray imushinja, avuga ko muri we atagira ivangura, maze nawe arega iyo kipe asaba indishyi z'amapawundi 41,000. Mourinho yakunze kunenga amahame n'uburyo umupira w'amaguru muri Turukiya uyobowe, maze ahabwa igihano cyo gusiba imikino 4 cyaje kugabanywa hasigaramo imikino 2. Ni nyuma yo kunenga abasifuzi bari basifuye umukino wa Fenerbahce na Galatasaray. Twerekeze muri English Premier League. Mu mpera z'iki cyumweru hateganyijwe imikino myinshi. Ukomeye cyane uzahuza Liverpool yakira Arsenal Anfield. Byinshi tubibwirwe na Prudence Ngyumva. Arsenal izava mu murwa mukuru yerekeza mu majyaruguru y'Ubwongereza ku cyumweru ku kibuga itaraboneraho amanota 3 kuva mu mwaka wa 2012. Intsinzi The Gunners iheruka kuri Anfield, umutoza Mikel Arteta yarakira umukinnyi. Ariko rero Liverpool nayo ntiratsinda abakinnyi be mu mikino 6 baheruka gucakiraniramo. Ikaba ingingo imwe mu zindi zituma umukino ukomera kurushaho, kuko ibizawuvamo bishobora no kujyana uko isiganwa ry'igikombe rizakomeza. Umutoza wa Liverpool Arne Slot yemeje ko nta mvune afite mu ikipe ye, mu gihe Arsenal idafite Bukayo Saka, naho Ben White, Leandro Trossard na Christian Norgo bagishidikanywaho. Ejo kuwa gatandatu Manchester United izakira Burnley kuri stade Old Trafford ishaka kwikura mu isoni n'ikimwaro yatewe no gutsindwa n'ikipe yo mu cyiciro cya 4 Grimsby kuwa gatatu w'iki cyumweru muri Carabao Cup. Umutoza Ruben Amorim wahawe akazi mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize ntaratsinda imikino 2 yikurikiranyije. Kuba Manchester United isanzwe itaratsindwa na rimwe n'ikipe yazamutse muri Premier League ivuye mu cyiciro cya 2 mu mikino 23 iheruka, byongera igitutu gikomeye ku mutoza w'umunyaportugal ufite amanota ari munsi y'imikino amaze gutoza iyi kipe ihimbwa amashitani atukura. Uyu mukino uzabanzirizwa na Chelsea izakira Fulham mu burengerazuba bwa London, Bournemouth izaba yasuye Tottenham mu majyaruguru y'umurwa mukuru, naho Leeds ikine na Newcastle mu ijoro. Ku cyumweru Brighton izacakirana na Manchester City, Nottingham yakire West Ham mbere yuko Crystal Palace yerekeza i Villa Park gukina na Aston Villa. Urakoze cyane Prudence. Oreze kuri tombora yuko amakipe azahura mu irushanwa rya Champions League. Liverpool na Manchester City zatomboye kuzakina Real Madrid muri iri rushanwa risigaye rihuza amakipe 36. Champions League uyu mwaka izagaragaramo amakipe 6 y'Ubwongereza ku nshuro ya mbere. Ni kuri ayo makuru nsorejeho ay'imikino, je nitwa Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose. Urakoze Yves, turacakomeza n'ibiganiro vya BBC gahuza miryango, ariko tubanze tubararikire imvo n'imvano yejo. Imvo n'imvano yejo rero izovuga ku nteguro y'itegeko ry'umuryango ririmwo ingingo yemerera abana b'imyaka 15 mu Rwanda guhabwa uburyo bwo kwirinda kuvyara bataravyifuza. Ubwo buryo bakabutora bitabaye ngombwa yuko abavyeyi babaha uruhusha. Ntimuze mutangwe rero hazoba arejo. Reka ubu naho tubaha umwanya mukurikire ikiganiro baza muganga cuno munsi, aho mugenzi wacu Yvette Kabatesi ababariza ku bibazo by'amaso bifata abana bikaba ngombwa yuko bamwe bambikwa amarori bakiri batoya. Mwireho neza. Kimwe n'abantu bakuru, abana nabo ngo bibasirwa n'uburwayi butandukanye bw'amaso. Muri bwo harimo na myopi ikosorwa n'indorerwamo cyangwa rinete. Ese biba byagenze bite ngo umwana ukiri muto agira ubu burwayi bigeraho yitabaza utu dukoresho? Turi kumwe na muganga Alex Nyemazi mu ivuriro Kigali Eye Consultant. Abantu benshi iyo uvuze myopi baba bashatse kuvuga kutabona.
siko biri kuko kutabona biterwa n'ibintu byinshi harimo myopi. Myopi rero ni igihe umuntu aba afite ubushobozi bwo kureba hafi ariko ibintu biri kure atabibona. Mu bana rero ikunze kuba mu bana nkuko no mu bantu bakuru bayibyirukana akazasanga ayigumanye no mu myaka iri hejuru. So mu bana rero ni cya gihe umwana adashobora kureba, dufate nk'umwana wiga yicaye inyuma ibyo mwarimu ari kwandika ku kibaho ntarimo kubibona. Uwo ni muri metero 6 standard zizwe, adashobora kureba muri izo metero 6 ibirimo kuhabera. Ugasanga umwana ibyo ashobora kureba ni ibintu biri imbere ye hafi, ibirenza akaboko ke ukarambuye, ibyo bintu abatabireba. Iyo niyo myopi rero. Umuntu abareba hafi ariko ibiri kure atashobora kubireba. Ubundi tusanzwe tuzi ngo ubwo bugwayi bukunze kwibasira abantu bakuru, ni gute se bushobora kugera no ku bana? Kugira ngo twumve myopi tubanza tukamenya ukuntu ijisho rikora. Ijisho turabizi ko rikora nka kamera ya yindi ya kera ikurura kure ikakurura hafi. Noneho mu jisho harimo uduce dutatu. Hari imboni, hari iyo bita cornea cyangwa cornea, hari lens cyangwa lentille. Noneho kundi bayijisho hari agace bita retina. Nagahu gatuma kakira urumuri, urwo rumuri rukajya ku bwonko. Utwo duce dutatu rero tugira uruhare kugira ngo umuntu agire myopi. Ufashe ku mboni kugera kuri retina cyangwa kundi bayijisho hariya, ubusanzwe hari ingano cyangwa uburebure. Ubwo burebure buba buri munsi ya 26 mm. Usanga noneho umwana yaravukanye uburebure budasanzwe, ijisho ari rinini. Katubigite bya bintu mu Kinyarwanda bakunda kuvuga ngo amaso y'inyana, amaso manini. Igihe cyose ubonye ijisho rinini kenshi ni ukuvuga ngo icyo twise anteroposterior diameter, kuva imbere hano kugira inyuma, bwa burebure bwasumbye 26. Bivuze ko iyo urumuri ruje rukagwa ku mboni kugira ngo ruzagere kuri ka gace k'inyuma kundi bayijisho bita retina, hari urugendo urumuri rugenda, aho kugira ngo rukagere kuri ya retina urumuri ruragenda rukagwa imbere yawo kataragera aho kagomba kugera. Aho niho tuvuga short sight cyangwa myopi. Umuntu agatangira kubona ibya hafi kubera ko urumuri rutageze aho rugomba kugera, kubera ko ijisho ni rinini. Icyo ni kimwe. Abana bavukana amaso manini cyangwa mu muryango bafite amaso manini. Hari no gusanga noneho imbona ari nini, nayo ifitwe ingano yayo. Imboni ishinzwe gukunja cyangwa se urumuri ruza rukagwa rukongera rukizinga rukagwa ahantu, ariko imbona ari nini biragenda none bigatuma rwa rumuri rugwa hafi aho kugira ngo rugwe aho rwakabaye rugera. Na lens nayo nuko nguko. So ibyo ni ibice umwana avukana cyangwa mu muryango afite ibyo bice binini n'urugero. Ariko nanone hari yindi ngaruka cyangwa se ibi bintu byateye abana bibera mu nzu, afashe telefoni, afite computer, ubuzima bwe bwose ibintu bye byose abirebera hafi. Ijisho rikamenyera kureba ibya hafi bikamuviramo myopi cyangwa short sight. Izo nizo factors ziri aho, usibye ko hari na myopi noneho igenda mu muryango muri rusange. Papa wawe cyangwa mama wawe cyangwa abavandimwe bawe niyo bari bafite iyo ndwara, usanga mu bana 4 bubyaye 2 cyangwa se 1 arwaye iyo ndwara. Mu yandi magambo ni ibyo ngibyo byaba bitera myopi. Hama Dr. usanga umwana mutoya akubwira ati ndumva ntabona. Ese ibyo nibyo bimenyetso byonyine umubyeyi ashobora kubona agahita avuga ati umwana afite ikibazo, reka mwirukankane kwa muganga? Reka duhere mbere na mbere, abana ibyo bavuga byose hari ikintu kiba mu babyeyi. Umwana arataka, ababyeyi benshi dutangira kuvuga yuko umwana arimo kubyigira. Yaba afite n'inshuti zambara indorerwamo, uti nawe urashaka indorerwamo nk'abariye. Ubwo ni ibintu biza kwa muganga. Icyo nicyo kintu kirimo kuduteza ibibazo no mu buvuzi. Icyambere ni ukuvuga ko batabona. Icya kabiri bakaza bataka umutwe. Icya gatatu batanakubwira nuko umwana iyo yicaye mu rugo afite nka telefone cyangwa igitabo arakiyegereza akajya kukireba yagishyize hafi y'amaso, cyangwa yajya no kureba televiziyo cyangwa iyo computer ukabona yayigiyemo cyane, yayiyegereje. Ababyeyi benshi bagatangira kubwira umwana igirayo ntukagirebera hafi, kumbe umwana ntabona, niyo mpamvu abyiyegereza. Ikindi hari no kuba ahubwo ibintu bye byose abikorera mu nzu. Umwana ntajya gukina nk'abandi, kubera ko agiye no gukina ntabona n'uwo mupira, ntabona ibyo abandi barimo gukora, akihitiramo kwibera mu nzu. Muganga Alex Nyemazi watubwiraga ku burwayi bwa myopi ariko mu cyiciro cy'abana. Iki cyari igice cya mbere kuri ubu burwayi, naho ubutaha muramuke neza. Uramuke neza nawe Yvette Kabatesi na muganga mwaganira. Nibo rero bashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu, cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru.
Mwidri mwari kumwe na Florentine Kwizera wadufashije mu buhinga bw'ivyuma nawe ni Javin. Turabakengurukiye rero mwese abahisemo BBC gahuza miryango, baba abaciye ku mirongo musanze mudukurikiranira ko ya radio canke ku rubuga rwacu rwa internet ndetse no kuri Facebook. Muze mugira iminsi myiza y'akaruhuko.